Za karijeru filmskog snimatelja odlučio sam se zato što sam kao dijete zavolio film. Bavio sam se amaterskim filmom gdje sam radio kao režiser, scenarista i snimatelj. I na koncu sam se odlučio da postanem filmski snimatelj. Prije svega, dakle, želim da se zahvalim timu Izvor, dakle, što su nam omogućili da budemo ponovo ovdje. Znači, ovo je nama druga godina. Prošle godine smo proglašeni za najbolji film i dobili smo pored toga nagradu za najboljeg glumca. Meni je ovo iskreno jedno veliko iskustvo, stvarno. Za mene je ovo san ostvaren jer još kao mali sam se divio toj sceni. I drago mi je da sam dio toga sada ovdje i stvarno je nevjerovatan projekat koji se radi. Nevjerovatno je ovo što Izvor radi ponovo. Za mene najveći dojam je to što smo zapravo dobili priliku mi kao mladi glumci da pokažemo naše talente, da steknemo neko novo iskustvo, da upoznamo dosta mnogih prijatelja i također jedna veoma lijepa manifestacija je zapravo ovaj film festival. Mnogo mi je drago što sam izabrana za najbolju glumcu i eto, hvala. Prvi film koji sam gledao je ruski film Letjeć ždralovi. Film se nevjerojatno dopao, tako da sam se odlučio, odnosno da sam poželio da i ja napravim takav film i da i ja radim na filmu. Jedno grandiozno iskustvo sam stekao kroz Izvor film festival, predivno druženje, super učitelji, već drugi put osvajamo vrijedne nagrade i jednostavno sve pohvale za Izvor film festival. Pa mislim, kažu da se 3 puta film pravi, jednom scenarij, jednom kad se snima, jednom kad se montira. Meni je nekako scenarij to sve, pa i snimanje nekako zahtjeva neki veći napor. Opet kad je montaženo, kad sam vidio šta smo uradili konkretno, mislim da je to nekako bio najljepši dio i najzanimljiviji. Svoje znanje o filmu želim podijeliti sa mladom generacijom zbog toga što ne želim da to znanje zadržim za sebe, nego da i njih upoznam sa filmskim jezikom i da svoje filmsko iskustvo prenesem na njih. Pa mislim da najveći dojam upravo taj, ono što je najviše ostalo na je taj edukativni dio, odnosno radionica, upoznavanje nekih novih škola, upoznavanje novih ljudi i rad naravno sa profesionalcima i čak mislim da je čitav projekat ono što treba da se nastavi i čak ako ne u budućnosti da škole međusobno surađuju, da bude još veća interakcija međusobno između škola. Posebno mi je zadovoljstvo kao profesorci bosanskog jezika i književnosti učestvovati u Izvor film festivalu već duži niz godina. Dolazim iz škole koja je primarno matematska gimnazija i ono što djeci nudi jeste zapravo jednu drugačiju perspektivu, slobodu u umjetničkom izražavanju i širenje saznanja iz oblasti filma, scenarija i svih onih segmenata zapravo po čemu je pa čak i naš grad izuzetno poznat. Učeći o ovim aktivnostima, zapravo šta je sve potrebno da bi se napravio jedan dobar film, naprosto nastava bosanskog jezika i književnosti biva zapravo bolja, zanimljivija, a sama škola ponosna na uspjehe svojih učenika.